La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Chainatak saluda kunika y redes social kai Ayin Willacuy chaininta kama habakamuchka garuna masinchikuna taita Dios hatun pisa minchasun kichik y chainata remakuykuni michikninchik Esther Castillo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Chaina hanañaykuna yupay chasunchikay imnukunawan kimsachunka hanchisniyo chay imnuwan. Amén. Pichachunka hanchisnio. Gloria al Señor. Dios pachurin Cristo. Salvagni mi kanki nispa alabason Dios ninchikta. Aleluya. Dios pachurin Cristo. Salvagni mi kanki. Nyuha churillaiki.
Payo Juan, amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Tu Pachacamarico, Espichigni Señor Nillay. Tu Pachacamarico, Espichigni Señor Nillay. Chayrak miyarik sikuiki, Chihab Dios mi kasay kita.
ay kabalanche kay kuya kuiwan. Hallelujah, Pai me prometewan chiminyay kausayta. Chechumana yung Pai dyan chikma, kanolan chikma. Chechumana Pai dagatun dyan chikma. Hallelujah, kay Bibiyusay na mapresensia kachka. Hallelujah, masubak mi Pai yung Pai chay, Pai magadoray. Porque tayo na Diyos ni mapayawan chika ibrun takaba. Aleluya, gracias Taitayay. Magkachung gloria y alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Taita Dios amin chabaso nyanya ikuna turikuna nyohan chikuan nyanchi. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Taitan Chikman Kachung. Y más me adora y alaba y Dios Taitan Chikman. Gloria al Señor. Sayari chiñeña y turikuna, gloria al Señor. Takisun chiku kurutapas. Kurukunawan pasay kamunampa, hermananchik Angélica, gloria al Señor, aleluya, gracias Taitayay, Dios niyay. Aleluya, gloria al Señor. Cristo munani nyo kawan purinay kita ni sonchi, gloria al Señor, aleluya. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Sasachakoy bisa panyay dari kupipas. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Sasachakoy bisa panyay dari kupipas. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Sasadyakoy pisa palyay dari kupipas. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Sasadyakoy pisa palyay dari kupipas. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Runa masilyay chingnis pa kami waplipa. Cristo kuyay takoy kuway kuya nyanay pa. Runa masilyay chingnis pa kami waplipa. Cristo kuyay takoy kuway kuya nyanay pa. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Cristo munani nyo kawan purinay kita. Runa masilyay chingnis pa kami waplipa. Cristo kuyay takoy kuway kuya nyanay pa. Runa masilyay chingnis pa kami waplipa. Cristo kuyay takoy kuway kuya nyanay pa. Gloria a Dios, aleluya. Chay naka hermananchik Angélica, kurukunat apamasunchi, gloria al Señor. Ay kat saludan ki chiñeña y turikuna, gloria al Señor. Amén. Ñañay kuna turi kuna Dios nos prima kay kamay kichi. Amén. Gloria a Dios. Hay gata kusis hay ñañay turi kuna. Amén. Prima koy con el respeto kuna tapas liuta. Amén. Gloria a Dios. Y mana kay piño ganche ka tristilla takalabanchi manchi ñañay turi. Mana kuna ngachka chukanchik pero Dios ni toko isongo ang alabaco sonchik. Siente sonchik presenciante. Amén. Niña kuna turi kuna, privilegio nyo atsoy kuang, ham kuna kuskataki kuna. Amén. Gloria a Dios. Santo, aleluya.
Aleluya, gloria al Señor. Santo ay, amén. Aleluya, gloria. Chuya Espíritu. Chuya Espíritu, ati wanguramoy, ati nikiwaya, kunday kuya waiku. Chuya Espíritu, ati wanguramoy, ati nikiwaya, kunday kuya waiku. Dios pakamunanta, suya Dios kanina, Dios pakamunanta, suya Dios kanina. Janjas akapunaka, mukarisam kang aku, kanay mang mana, buray man, chutay tay pagkasal, mana kutimunya, tay tay pagkasal, mana kutimunya. Chuya Espíritu, ati wanguramoy, ati nikiwanya, buntay kulaway ko. Chuya Espíritu, ati wanguramoy, ati nikiwanya, buntay kulaway ko. Diyos pakamunanta, suya Diyos kanina, Diyos pakamunanta, suya Diyos kanina. Diyos akapunaka, mukarisam kang aku, anay mang mana, buray man, chutay tay pagkasama, mana kutimuka, tay tay pagkasama, mana kutimuka. Chuya Espíritu, ati wanguramoy, ati nikiwanya, buntay kulaway ko. Chuya Espíritu, ati wanguramoy, ati nikiwanya, buntay kulaway ko. Diyos pakamunanta, suya Diyos kanina, Diyos pakamunanta, suya Diyos kanina. Janjas akapunaka, mukarisam kang aku, anay mang mana, buray man, chutay tay pagkasal, mana kutimuka, tay tay pagkasal, mana kutimuka. Kay pimkat kan Chuya Espíritu, kay pimkat kan Chuya Espíritu, kay pimkat kan Chuya Espíritu, kay pimkat kan Chuya Espíritu. Munay chakoy, munay chakoy, munay chakoy, sungkoy ukupi. Munay chakoy, munay chakoy, munay chakoy, sungkoy ukupi. Kay pimkat kan Chuya Espíritu, kay pimkat kan Chuya Espíritu, kay pimkat kan Chuya Espíritu, kay pimkat kan Chuya Espíritu. Munay chakoy, munay chakoy, sungkoy ukupi. Munay chakoy, munay chakoy, sungkoy ukupi. Kay pimkat kan Chuya Espíritu, kay pimkat kan Chuya Espíritu, kay pimkat kan Chuya Espíritu, kay pimkat kan Chuya Espíritu. Munay chakoy, munay chakoy, sungkoy ukupi. Munay chakoy, sungkoy ukupi. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Tita, gracias, Señor. Amén, niña, inyo kawan kay Kamaya. Hermanan Chipangulina, Pontama, Puason, amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabay, chiñañay, turikuna, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios.
al Señor. Hinaya adoración, chi, gloria al Señor. Hinaya alabación, Dios taitan chikman, gloria al Señor. Gracias taitai, gracias Señor Jesucristo. Aleluya. Amor jane, a ti más carmen, ispa, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Amor jane, a ti más carmen. Amor jane, a ti más carmen. Taitai juntawai, a ti nikiwa. Taitai juntawai, a ti nikiwa. Amor jane, a ti más
Kamon, gloria al Señor, aleluya. Taita Dios pa palabran, uyari kunanchik. Ora chay Kamon, ñañay turikuna, gloria a Jesucristo. Chay pimañaku y gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dios taitan chikman kachun, gracias, aleluya, gloria a Dios. Chainaga, taita Dios, juicoan testimonio willay kunaypaj, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús, testimonio con acanampaj, lugar cae con gloria al Señor. Y más o menos Dios taitanchi, gloria al Señor. Ñañanchi que pasa y camón, jañojanchi, con testimonio con atuilla y corazón, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Papanchi, permití cuan cañao pakme kichik pisaya ikona pastori ñaña ikona Dios ninchik samin jasun kichik yapay kichik ta rimakay kamoy kichik papanchik pasotimpe tori ikona ñaña ikona chayna takserba estir ninchik taps rimakuy kone. Gloria a Dios, aleluya, manam yachakora nicho tori ñaña que punta kichik pisaya ikuita testimonio itay willarisay kichik. Yuyas hallaita tori ñañay costollata ñoham karani warmas y pascaspay mondo pipore mondo picausarjani ñoham karani mana taitayo taitai ñohat dijay koara hinaptingas mana estudio quedarán tori ñañay chay mana estudio cancho ni que Biblia que chay cos hawai con tori ñañay con amay pengay kway chikcho tori ñañay chay nam purerjani tori chay mantam esposo tari korani esposo makin piraño wiñarani tori ñañay engañay kuaratajia esposo ir kuarma chikata genaptin sufri chiwara totalmente tan sufri chiwatin ñohallakis puramente golpeada, maltratada, warmin karane tori ñañay. Wawate ichajoa, taño wawaikona, kan tori ñañay, sokta, iskawarmin, tawajari, wawallaikona kachkan, tori ñañay. May pacham taitan chiquitay kuaptiñam, haukajikone, tranquilo kaikone, tori ñañay. Puramente tan maltratawara, tuma, puramente tumakok tota puncha tumakok mi cara mananyam chakra pilyam kakuhita pas yuyaran yacho wawachay konawang mi domingo sábado yam kakokane ko yaktay piñoja kane añan kosidakta cerca paukara chay mi kane toreña ñay chaynam sufrir jane puramente ta hinaspay mi papanchik tamaña korane pero mana chay pachakona taitanchik tarekserane racho tore ñañay hinaspaymi kokata akoyte yacharorani yachachiwa koka akoyta trago tumayta chayta ichaja chaymi wawa wañuykuna chay amuptin paskosis jaña chaypa alista kokani hinaspay rejkani chay tusuyman takiman tore ñañay hinaspaymi si los anacostin si los awas majawaj churin konatawa konatawan si los tori ñañay totalmente sufrimiento tan pasarjani tori ñañay chaymantam pero papanchik tamaña kukane hay kap kamara kaina sufrisak papay imayna takanan waway konatawan si los awanja kay demonio rona kanispay totalmente mana tayta mas kayta pas munar hachu pakakus paya upaya ya tumay pikamonang kamaya inglisya tarekane hinas kuti kamonang oratak kuti korohnya kane hinas puasi pinya desimo la kuspay suyak kane torinya nyai chay mantam waway kona leo hare akurong hinaptin kaiman leo apana para mo angrik dejáramos pare pomopti pas torinya nyai hamorok mi chayaramos mi kaita kay 5 esquinas piacharanico chayna llam total tatumakok tori ñañay yanta konata jepe mok mercado fruta manta chay miku yano warmi konama ginas chay tumakok
hinas pan manan en masa taps yum chui taps manam respetar magawamping toriñaña totalmente tamkai sufrirane hinas pan maña curane wawai wakman hayaramuan mamita pasa muy chicos y chanchita ayudaban que kupar nispaniptin pasaniko hinas iskay simana kachkaniko mana tumanchu hinas pauka kachkan hinas hangmantaja amigo kunawan yapamanta tumakuita hayakuykospan chayamuspan mahawan hinaptin iskinat pasas pay kanan hina taytay papay haykapkamarkaynat sufrisak papito lindo kotichikuay ñuqata ovinkay esposoyta kotichikuay manam kayna sufriyta munanichu llakipayaykua papay nispay pero wawaykunamantaq llakichkanitaq mayutachu pasaspay chuqakaykamusaqpas kay runata judinaypaq nispay chaykunata pinsaq kani pero wawaykuna ñutukamu wawakunata mana dejaykuyta atispay hinata aguantarani hinaptinmi chay tuta sueñoynipi niwar papanchik bosta uyariykurani achikyaymanña suyaykuy poco tiempota nispan chaynata hinaptinnin vospis riqrimapayakun ichataytanchik churimapayawan nispay chayta pinsaspay kani hinaspayqa chaymanta iskay killa kimsa killa yupayllamantam wañukura turiñañay papanchik sirtuypi uyariykuwasqa papanchiktaq yanqa lluqay mañakasqanchik sumaqta papanchik uyariwasqanchik chay kutichikun momento otrullata ñuqa runtarantiramurqani wasayta haqukunaypaq nispay hinaptinmi llamkaq molinapi musuq masay aparuwaraq molinaman hinapi chaypi yacharaniku chaypi kachkaptiykum ñuqa kidakusaqmi televisionta hawakuspa yanqañam atrasaykichik rantikunaykiciktapas nispan niptin allinchik papay wasipi ñay kidakuy pulluykikunata rantiykuspa mamay mikuynikita yanuykuspa saqisunki chayta mikuspayku wasipi televisionta hawakunki nispa dejaykuwanku hinaptin mikuyta yanuruspay dejaykuni sábado tempranota hinaptin tarden kutiykunaykupaq total otra vida ña kakuchkasqa hinaptin las 8ta kutiykun imay horachik hampi feo palabrakunata kamiwan imay horachik hamqa kutiykamunki karaku nispan hinaptin ñuqa hampladoyki pichukasaq pitaq mikuchiwasun mana trabajaq ripti chaqay mikuynik kachkan 12 kipawan chayta mikuspayki puñunki punchaw imatam ruwan puñunkichik nispay apurayman pasakun kutiykunaykupaqa totalña kakuchkasqa turiñañay hinas chay runta dalikurusqa hinaspa riki chay tanto tiempo tomasqanta riki rimataruraña turiñañay hinaptinmi wawayqa nin kay papayniypaq hina costumbrinmi kayna riki kayna maño siriata ruwan wañuywan hapichikun riki nispan nin hinaptin manam ñuqaqa ukupiq puñusaqchu hawapin puñukusaq nispan niptin colchonta mastaruspa aceitikunata hillpuruspayku totalña ñawinpis muyuchkasqaña hinaptin chaykunata hillpuruptiyku tumpata uyaykurun hinaspa lawuna de la nocheman yapamanta pinakuchkasqa total patiopipis tukuy puncha wischusqa hinaspan totalña suyawasqaku chay horatam turiñañay hospital 2 de mayoman pasachiniku chay punkut apaykuchkaptiyku pasaron hinapi doctorkunanin hijita amaña waqaychu yasi partiwya tu papá yasi fui tranquilízate nispa doctorkuna ñuqata hawaman carro cuidanaypaq qarquramuwanku turiñañay chaynapin papanchik rakiykuwara manam taytaman iñikuytapas munakurachu totalmente turay pero hinatam soportarani casado americano civilmente casado manam católicollachu nispay aguantarani esposoyta turiñañaykuna chullallariqsiq warmiqa chullallamanmi hapi pakuru kasqanchik maynataño ruwasuptikipas manam rakikuytapas
monachchukas hanchik turi ñañay chaynam karani hinaspaymi mucho gustoña papanchik manja asukuykuni papanchikta ñakanan servikuni turi ñañay arik hermanos hermanas papallanchikqa hatun kuyakuywan hayakuykuwan suyñuynipipas turi ñañay rimapayawan papanchikta sumaq vestikusqata ñuqa altar kuchupi rikuykuni hawaykuni turi ñañay papanchikta hinaptinmi suyñuynipi costalkunapi trigo kasqa chay trigutapas lliwninchikmi rakinakunanchikpaq kachkani turi ñañay sumaqtam suyñuyniykunapi rimapayawan papanchik palomapas chaynam wakchapi tiyasqani hinaptinmi kayta baqaykaramuspanmi ñuqalawman hamuchkaspan kaq llaqputirerun chaynakuwan suyñukuni turi ñañay chaynapim papanchik rikujikuykuwan turi ñañay chayna waqastin purichkaqtam hayaykuwara papanchik total sufrimiento kachkaqtam turillaykuna ñañallaykuna chayllam testimonio may testimonio kachkan turi ñañay oram ganawachkanchik ña turiykuna gracias hermanita. Gloria a Dios, aleluya. Tukuymantam Tayta Dios cambiawanchik. Gloria al Señor, cada uno para testimonionchik. Gloria al Señor. Maymanta Dios Tayta orgumasqanchik. Gloria a Jesús. Chaynaq sayarikuychik turi ñañaykuna Tayta Dios tamañakusunchik. Kay palabran chaskikunanchikpaq. Tayta Dios pone rimapayawananchikpaq. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios taytam kaypi kachkan paymi rimapayawasun cada unuman paymi riqsin sunqunchikta paymi yachan imayna pensamentuyki kasqanta ñañay turikuna. Gloria a Dios, Tayta Dios tani rimapayaway nispa rimapayaway taytay parlapayaway kay tardipi Señor hanmi kaypi kachkanki taytay necesitaniku palabraykita Dios taytallay necesitanikum hanmanta Señor mana hanwan hawañuruykumanmi Dios taytay hamia taytay kunan horas rimapayayku ayku sirvaykita usaykuspayki taytay wawaykita usaykuspayki paynintakama Señor rimariwayku Dios taytallay suyachkaykiku taytallay almallay miyakunayasqa palabraykimanta Señor ten misericordia de nosotros Gloria a Dios. Hampapay rimapayawayku Señor Gracias, aleluya gracias taytay Aleluya. gracias Señor gracias aleluya gracias taytanchik mankachu ñañaykuna turikuna chaynaqa haykam saludakunchik sirvanchikta gloria al Señor Aleluya. saludakunchik tukuy sunqunchikwan mamayninchikta gloria al Señor chaynaqa paynintakama tayta Dios rimapayawasun amén gloria a Dios Gloria a sirvaña. Dios. Tayta Diosninchik saminchasunkichik. Amén. Tayta Diosninchik saminchasunkichik ancha anchata. Amén. Hatunmi Diosninchik ñañallaykuna turallaykuna. Amén. Aleluya. Tayta Dios pajayampi rikukunchik kunan tarde. Gloria a Dios kusikunchikmi. Tayta Diosninchik papunchaunimpi ñujanchik kay quechuarimajkuna. Gloria al Señor. Aleluya. Hatikunchik taytanchikta. Tukuy sunqunchikwan. Chayrayku yaki chaykusunchik Diosninchikpa qillqanta kusikuywan. Hinas papas gracias tanjunchik yañan. Aleluya kay llaqta masinchikkuna achkallaña. Amén. Saludukunata apachimuanchik. Amén. Tayta Dios haminchachun. Aleluya. Wak llaqta Huancavelica llaqtata Purimac. Tukuy chay llaqtakuna quechuarimajkuna makichaykchikta ujarikuychik. Waka Arequipa, Cusco, Bolivia llaqta Tayta Dios haminchachun. Yapallan sirvukunata maylawman chayasqanchikman Tayta Dios haminchachun. Amén. Kaypim kachkan ñujanchikwan turinchik Anderson Lázaro Tayta Dios haminchasunki. Dominga Chino Figueroa Arequipa llaqtamanta. Robert Nilo Ayacuchumanta. Yani Moreno Néstor Maraza. Moquegua, zona 94, Turillay Néstor, Tayta Dios haminchasunki. Gómez Zulca, Ayacucho llaqtamanta. Verónica Samaya
María Capcha, Isabel Solano, Juan Fran, Arequipa, Yactamanta, Nilda Elizabeth, Ancalle, Taita Dios Minchazunki, Luzmila Nateros, Taita Dios Minchazunki, Estados Unidos, Pincachca, Ñañanchik, Luzmila, Chaypay conecta con Kay Allin Willacuiban, Cusi con Ñañaicuna. Hayka Mañacoichik, Paikunapa, familia Bonifacio, Hinas papas, Ñañanchik Alicia Leguía, me hayka saluda con Kichik, Ñañayay Alicia Leguía, Taita Dios Minchazunki, amén, saluda y ayuiquita, Paiga Kachkan Andahuayra, Yachtapiñam, amén, Yakutira Munjaña, mamitan mi, aleluya, amén, unhuchkan, pero Taita Dios me sano yachinja, amén, haykam amén ninkichik, hatun mi Dios ninchik, hatun mi taitanchik, aleluya, kusis hamri kukunchik, hatun Dios ninchik, aleluya, kichay kusunchik yuninchik pajeljanta, Proverbios librope, kunan mi ñujanchik hawasunchik, imainam taita mama, wawan kunata kunsihanan, imaina rima payanan manta, hawasunchik, amén. Amén, responsabilidad taita mamá pa wanchikuna kasan manta. Proverbios capítulo 4, verso 1, amén. Hukmanta del verso 1 al 8, amén. Leia chakuna kichay chikpuni taita Dios pajeljanta. Taita Dios pajeljanja yumpay yachachikuyuhme, yachachikunme, kunsijakunme, allin ninchikpa, runakuna allin kausakunampa. Ñachu kicharun kichiña. Amén. Dios ninchik, Jehová pa su timpi, Señor ninchik, Jesucristo pa su timpi, chuya espiritum pa su timpi. Nimikaipi warmakuna, wawakuna, churikuna, taitaikichikpa, yachachikuyninta, uyarichik. Alguien tantiaco kanaikichikpa, sumachta uyarichik. Alguien yachachikuytam, hoikichik, aleniwanchik taita Dios. Alguien yachachikuytan hoikichik, yachachikuynikunata ama junjaychikchu. Ñujapas, aleluya, nichkan kay proverbista, amén. Pin proverbista jeljarja, rey Salomón, David Pawawan, paiminin ñujapas, taitayo warmam karjani, mamaypa ancha, kuyas hanmi karjani, imainan pay karja, ñuanchikpas karjani, karjanchik miau, mamanchikpa ancha kuyasjan karjani. Taitaymi yachachiwaspan kainata niwaj. Yachachikuynikunata sunjuykipi wajaychay, wawallay nispa. Kamachikuynikunata kasukuy, hinaspaga unaymi kawsakunki. Yachayta maskay, allin yuyayniyuj una kayta munaspaykiqa, yachayta maskay. Yachachikuynikunata ama junjaychu, amataq haykapipa sapaqchakuychu, yachaymanta ama rakikuychu, paymi wajaychasunki, yachayta kuyaptiykiqa paymi wajaychasunki, tukuy imamantapas puntataqa yachaytawan allin yuyayniyuj kayta ya maskay, yachayta kuyaptiykiqa, yachayta kuyaptiykiqa paypas hatunchasunkim. Yachayman hapipakuptiykiqa ancha riqsisqatam ruwasunki. Taytay Diosllay, ima sumaqmi kay sumaqellqayki. Taytay saminchay llaqtaykita. Quechua rimaqkunam achka papallay, Bolivia llaqtapi, Perú suyupi, achkallaña suyukunapi, wak Chile, Argentina, Colombia, tukuy lawpin kay pachapin quechua rimaqkuna kachkan. Kay qillqayki chayachun sunqunman, hanmi kawsanki taytay, wischuy llapa supay llapa manallinta, mana iñiyniyuqkunata llakipayay, mana iñiyniyuqkunata taytallay, chuy espíritu sunqunta taytay, tukaykuy, kay halayuyayninman kutirichimuy, ama hina kaspayki papallay, hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza. Aleluya. Tiachaykuychik tayta Diosta, aleluya nispaykichik. Gloria a Dios nispaykichik.
Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ima sumagmi ñañaykuna kayqillqa. Ima sumagmi. Pimanmi rimapayan, principalmente rimapayan wawakunaman, warmakunaman, rimapayan, gloria al Señor, kay uyarikunaman. Achka mana uyarita munankuchu, pero achkam uyarita munan Diosninchikpa qillqanta. Amén. Principalmente si chutaksamanta wawakuna yacharunqa, tayta maman uyarita, wawakuna yacharunqa, kay qillqa uyarikuyta, tayta Dios kuyayta, allinmi kanja. Amén. Kay proverbista, aleluya nin, aleluya, allin yachayniyuq, kay nin principalmente, warmakuna taytaykichikpa, yachachikuyninta uyarichik. Ima allinmi kay tayta mamakuna allin yachayniyuq kaynin. Ima tama yachachinqa mana allin yachayniyuq kaspa. Principalmente wawanchikuna yachachinanchikpaqa yachananchik allin yachaykunata. Chaymi taksachanmanta wawanchikunata yachachinanchik. Proverbios libro 22:6. Wawakunata yachachiychik taksanmanta. Allinmi taksanmanta yachaspaqa manam urmanqachu, manataqmi qunqanqachu. Tayta Diospa qillqanta ni consejuykikunatapas manam qunqanqachu. Allintam kawsanqa. Imapaqtaq Diosninchikpa qillqanta yachanchik, allin kawsakunanchikpaq. Ama huchapi chapukunanchikpaq. Hinaspapas kusisqa kawsananchikpaq. Gloria a Dios, aleluya. Kusisqa kawsananchikpaq. Allin yachaykuytam, aleluya. Kay proverbista nin manam ñuqaqa allin yutantachu rimachkani, qamkunamanqa rimachkaykichik allin yachaykunata. Uyariychik, yachachikuyniykuna ama kay yachaspay ama qunqaychikchu. Uyariychik. Ñuqapas paynichkan kay proverbista Salomón, ñuqapas karqam taytay mamaypas. Ima sumaqmi nin, taytaypas ñuqataqa kuyawarqam. Mamaypa ancha kuyasqanmi karqani. Pitaq karqa kay Salomónpa maman, aleluya, Betsabe su tío, warmi. Taytan ñataq karqa Rey David. Rey David minerja, wañunan pataman ñachayachkaspa nerja, wawallay Salomón. Allinta takyay, allinta sayay, hanmi apanki kay llaqtata, hanmi yachachinki, hanmi kanki rey. Imayna hamriku arhanki ñuqa, imayna kay pachapi purisqayta, chayman hinam hampas purinki, nirqa wawan Salomónta. Ham imatataq rinki wawaykikunata. Amén. Quizá wakinkuna mana wawayo, pero achka wawakuna, jovenkuna, aleluya, sipaskuna, paykuna rimapayanaykipa. Tayta Diospa obranpiña kaspaqa ñuqanchik rimapayananchikmi, aleluya, warmakunata, wawakunata, mana allin kawsaqkunata, hayarina hinaspa ninanchik, allinchu purisqayki. Uyari kay consejuta. Mamamay kanchu, manam taytay kanchu, pero ñuqam hamta yachachisqayki. Mamayki mana kanchu, taytayki mana kanchu, pero ñuqam kani tayta Diospa wawan. Chaypaqmi tayta Dios salvawanchik, rimapayawananchikpa. Kay Salomón, aleluya, atun yachayniyuq karqa. Salomón su tío karqa yumpay, qallariyninpi karqa humilde runa. Qallariyninpi karqa tayta Dios manchakuq runa, temeroso karqa. Amén. Hinaspa hawarqa llaqtata, hatun llaqtata. Imaynataq ñuqa ruwasaq kay llaqtawan nispa. Imaynataq yachachisaq. Manam kanchu yachaynin nirqa. Ñuqanchik faltawanchik yachay. Amén. Ima decidikunanchikpaq, imayna purinanchikpaq, wawanchikkunata diriginanchikpaq, caballerukuna warminta diriginanpaq, mamakuna wawankunata diriginanpaq, hinaspapas imayna husanta respetananpaq. Respetanan husaykichikta, respetankichikchu. Aleluya. Matrimonioga huku ninmi castellanopi
es una sociedad, un equipo de trabajo. Chaypinkan, imagíname empresa pican equipo de trabajo, siempre hay un jefe, ¿no? Entonces, Wasinchik Pipita jefe, el papá es el jefe. Si chumanaña chaina kanhacho, Satanás hayay kun hinaspam, y matamruan, desbarata. ¿Y manan quechuape? ¿Y mananme? Gloria a Dios. Uyarichkan kichikchu. Gloria a Jesús. Rakichin matrimoniota. Chignichin matrimoniota. Yachanaykichik mi hamkuna Satanasja yamkachkan sapapuncho. Quizás wakin ningman imanas hata Satanás llamanta niman wakuarmi. Imanasja taita Dios pajelhan minin sahraja hamurja Juan 10:10. Sahraja hamurja runakuna wañuchinampa, runakuna llulla kanampa, huchasapa kanampa, runakuna chinkanampa, matrimonio chijenampa, wawakuna wajanampa. Cristo ñatagme hamurja, ñuganchikta sumakta huñuwananchikpa, allinta yachachiwananchikpa, wiña y kausayman apawananchikpa. Chaymi ñuganchik yachachinchik, iskay ñankas hanta, iskay ñanmi. Hukñan sahrapa ñannin, hukñan ñata taita Dios pa ñannin. Aleluya. Alabachkankichu ñañallay. Alabay. Gloria a Jesús. Amén. Entonces ñañaykuna kay rey Salomón hatun yachayniyuq kaspa kay Bibliapi qillqarqa sumasumaqta matrimoniokunapaq wawakunapaq aleluya yachayniyuq kanankupaq. Nichkaraykichik rey Salomón amén yachaynin karqa imaymanta hamurqa yachaynin. Imaninmi Santiago sichu pipas faltan yachaynin mañakuy yachayta. Mañakuy yachayta. Mañakuptiykichikqa husunkichik tayta Dios allin yachayta. Imatataq ruwarqa Salomón kay ña autoridad kaspa chay llaqtapi autoridad ña kaspa mana yacharqachu imaynataq organizasaq, imaynataq kay templokunata ruwasaq, imaynataq kay llaqtakunata murukunata ruwanan karqa Israel llaqtata muruta ruwana pikunatataq hayasaq yachayniyuq ima manam yachanichu hinaspa imata ruwarqa mañakurqa papallay Diosllay yachanichu imatapas yachayta huway entendenichu imatapas kay umaymi watasqa hina kanchu yaykunchu umayman yachanichu imatapas haykam chayna kachkankichik mana yachayniyuq pero tayta Dios menin mañakuy yachayta mañakuy manachu yachanki kanchu entendimiento kanchu yachay amén wawaykikunata allinta uywanaykipaq qusaykita allinta respetanaykita warmiykita allinta kuyanaykipaq comprensión kananpaq kuyanakuy kananpaq imatataq ruwana manam kanchu universidad manam kanchu maypipas huk catedrático científico filósofo pipas manam kanchu amén yachachikuq allin kawsanapaq matrimoniokuna wawakuna sabes maypin kachkan kay Bibliallapi tayta Diosllam yachachiwanchik imayna allin kawsananchikmanta gloria kachun taytanchaykan kusikunkichik tayta Diosllam yachachiwanchik alabay Dios ninchikta kay reis aleluya Salomón yacharusqa chayta ñañaykuna taytay niwarqa allinta sayay kaytam apanki allinmanmi apanki rikuwaranki imayna ñuqa kasqayta ñuqamanqa faltawanmi manam taytay hinaq kaymanchu hinaspa mañakusqa waqaspa mañakusqa hamqa taytay sirvuyki Davidta yachayta hurqanki alli runa karqa ñuqaqa faltawan manam ñuqa taytay hina kaymanchu yachayta huway ñuqam kani reyña kachkarqa tayta Dios agradakurqa chay mañakusqanwan tayta Dios nirqa ima sumaqtan kay wawa mañakuachkan mana mañakuwanchu qullqita mana mañakuwanchu wasita mañakuwanchu
negocio taytay negocioita wiñachi wasita huaywa wasita munani carruta munani taytay qullqita munani mikuyta munani chaykunata mana mañakunchu warmita munani harita munani mana mañakunchu chayta mañakun yachayta kay runa yachayniyuq kayta munan aleluya yachayniyuq kayta munan hinaptinsi tayta Dios huykusqa sueños nimpi musqoy nimpi kay Salomón rikurusqa tayta Diosta busninta uyarirusqa hinaspa nisqa tayta Dios Salomón uyari kayta wawallay hanmi mañarukuwanki yachayta ari husqaykim yachayta llumpa yachayta husqayki hanman mana mañakuwarqankichu hatun autoridad kanaykipaq hatun rey kanaykipaq manam mañakuwankichu mana mañakuwanki yachayta runakunarayku hamraykuchu mañakuwachkanki runakunata allin ñawpaqman apanaykipaq yachaykayta husqaykim hatun yachayta llumpa yachayta manam pipas kay pachapi kanqachu hamhina llumpa yachayniyu aleluya ichijami chayna huykurqa chaymi pay nichkankaypi ñuqapas taytayuqmi warma ñuqa karqani ñuqapas taytayuq warmam karqani mamaypa ancha kuyasqanmi karqani hamta mamayki kuyasurqankichu kuyasirqankichu mamayki manachu kuyasurqanki amin niyari manachu kuyasurqanki mamayki abuelitaymi kuyawarqa abuelitay kuyasurqankichu amin mamaykimi paypas icha manachu pitaq mamaqa kuyaqkuna uywaqkuna paykuna mama entonces kuyasurqankichik llapanchikmi kuyasqa kanchik taksachallakaspa siempre abuelitanchik abuelitunchik tayta mamayki ñuqa graciasta huni ñuqata kuyawaq taytay mamaypas kuyawaq turiykunapa ñañaykunapas kuyawaq amén gloria a Jesús pero kay rey Salomón willakuchkan anchatam ñuqa kuyawaq mamaypas amén testimoniakuchkan yachayniyuq kananchikpa testimoniakuchkan kay rey Salomón kay quechua rimaqkuna yachayniyuq kananpa allin kawsayman yaykunanpa gloria a Dios aleluya amén taytaymi yachachiwaspan kaynata niwaq imatataq nirqa amén taytan ham imatam yachachinki wawaykikunaman ñuqamanpas taytay yachachiwarqa imatataq taytay yachachiwarqa uyarichik amam asikunkichikchu taytaymi niwaq wawallay yanqata hawawaq huk harita chukchanpas kaykama kaqta hipi hipa tiempokunaman hipi kaq runa harikuna chukchan kaykama hinaspapas si chuchukchan hamunqa kay frenten kayman cerquilluyo hina sabes imaniwan chay paymanta chaykunaqa suwam nispa mam alli harichu chaykunaqa alli hariqa chukchanpas rutusqa alli hariqa llamkayniyuqmi valiente yanqata hawawaq summaq ternuyuq runata summaq zapatunta lustraruspa kurbatayuq sakuyuq runata wakinqa yanqam warmi engañananpaq chayta churakunku prestaramunku hasta ternutapas manam paypachu hawanayki ñawiykiwan alli runata pim ayllun amén chay allin consejuchu hawanayki estudianayki allin kawsanayki ama mana allinkunata ruwanaykichu allinta ruwanayki estudianayki siempre niwaq estudiakuy umayman churaruwaq estudiota papaypa bus ikunman kachki
estudia, estudia, estudia. Kunan kan vida estudia ella. Palabra estudia kuchkan. Seminario bíblico. Wanyunay patakam estudia kusa. Amén, papá, un ranay pa. Pero taita Dios pas niwach kanchikmi. Ya chay niyo kanan chikpapas. Amén. Amén. Taita Dios pamakimpin kausananchik. Amén. Rey Salomón. Maipim hapipakurga Rey Salomón. Taita Dios pim hapipakurga. Papa nguanyururhaña. Mamner hachu papayay almay que mucho yacha chiwanampa. Mam churar hachu estatuata futunta Rey David mana. Taita Dios man kiking mangrej. Waking runa kuna mamang wanyurun, taita wanyurun, mamay mi muchapayan. Mamay yacha chiwanki ya. Mamay mikuita juanki. Mamay guardaway angel ni kamuacho. Mana manya kunan chicho chainata. Mana nyanyay kuna turay kuna. Amén. Tait maman chikuna wanyurukuspaga Cristo van pasakung hanak pachaman. Chay taita maman hayah kuna tan pim presentara kamungman Satanás, demonio. Hinas panin, mamay waking kuna lukuyaron. Rikuruni mamaita, rikuruni abuelaita. Mana chay kunap nyuhan chaya kuchuanchu wanyus hakunat. Wanyus hakunaka nya wanyurukunya. Almantaka upayaya haukayanan pa de haykunanchik haukata mana rimananchikchu hayakunanchikchu mana. Gloria al Señor. Imatatagnerja, aleluya. Imatatagnerja ningmi kainatam niwarja. Pim kainataner taitan. Yachachikuini kunata sonjo ikipi wahaiche. Yachachikui kunata. May pim kaching esa chikoy kuna yunin chik pa hampe. Ham liin ki nyawin chanki taita Dios pa hampe. Chay mi apasunki alin kausaiman. Kama chikoy ni kunata kasuko hinas papas unay mi kausanki. Unay mi kausanki. Unay wata kausanki. Ham kuida kunki vidaikita. Mananyong ham amin yay kunkichu huchaman. Imata hucha. Yuyakui, achka yuyakuna, suakunam kachkan karcelpe. Quizás wawa equipas kachkan karcelpe. Mana allinta yachachishay kiraiko. Taita Dios pi causa kukunapa ayupiga manam kanchu karcel kunapi wawankuna. Mana. Paikunaga taita Dios tam servico. Paikunaga hatun bendición me. Mairis hampi ñañaykuna turaykuna. Gloria kachun taita Dios man. Ya chaita maskay. Allin yuyay niyo kaita maskay. Ya chaita maskay. Ima inatakay umay. Niwan ama chaita ruay chu hinalla. Kaita ruay hinalla. Kuriru aramoy ning hamta nisunki. Kaita organizaroy kaina ruaroy. Man allin tachu ruanki. Ima inatakaita ruarunki mam allin chu kay ruas hayki. Imam falta sunki. Yachay falta sunki. Maymang mirisunchik yachay niyo kananchikpa. Taita Dios mangrinanchik. Chay mikunang manyakusung yachay niyo kananchikpa. Imainam Rey Salomón manyakurgat huway yachayta. Chay yata munani. Pero taita Dios huanchik ima necesidad vidanchik pikas kantapas. Imalin minya. Ay ka maintindichik kankichik. Yachayta manyaku, yachayta. Chaita maskay. Ayin yuyay niyo kaita maskay. Yachachikoy ni kunata. Niwarham. Nerja Rey Salomón. Taitaiha niwarha. Yachachikoy ni kunata. Ama hunghaichu. Yachachis haita ama hunghaichu. Taita Dios pas niwanchik. Yachachis haita ama hunghaichu. Yachay niyo kay. Runa kunam mana yachay niyo kaspa. Wahachkan. Runa kuna mana yachay kaspa yutan kunaman yay kuchkan. Pero yachay kunaga causa kuchkanku haukayaypi. Imaraykum haukayaypi
Amén. Tayta Diospa yachanchikuyninpi kasqanchikrayku. Mana ñuqanchik kachkanchikchu runakunapa yachasqanman hina, sino Tayta Diospa yachasqanman hina. Aleluya. Gloria a Dios, ñañallay, turallay. Amén. Yachachikuyninkunata ama hunhaychu, amata haykapipas sapaj chakuychu. Imaninan mantataq nin sapaj chakuychu. Amataq haykapipas sapaj chakuychu. O sea, kikima yachaq tukuychu, chaymi chay. Yachaymanta amarakikuychu. Ninmi al Diosninchikpaq qillqan kay yachaymi. Ma yachay, Biblia yachay. Kay Biblia yachaysi waqaycha wasun. Wahananchikmanta, unhunanchikmanta, llakipi kananchikmanta. Mana yachaymi nirqa, aleluya, Amos librupi nirqa, llaqtayqa chinkachkan. Mana yachayniyuq kaspa. Kanchu yachaymi. Mana kanchu, mana mañakuanchu. Mañakusun yachayniyuq kananchikpa. Tukuy imamantapas puntataqa yachayta mañakusun. Allin yuyayniyuq kayta maskasun. Haykata qamkuna pantankichik. Pantanchikmi. Yaw ama kaynata rimaymanchu karqa, ay kaynata ama ruwaymanchu karqa, imatataq ruwarquni, ay imaynataq kay. Haykataq nirankichik chayta. Amén. Mana yachayniyuq kaspa. Sichu yachay kanman, nini taytay gracias. Yachayta huykuwanki. Taytay allinta rimaruni, allinta ruwaruni. Taytay gracias. Ñuqanmi ñuqawan kachkanki taytay. Yachayta huway. Yachayniykiwanmi puriyta munani. Chaytam kichwa llaqta mañakunan. Tukuy imamantapas puntaman rinanchikpaq. Allin yuyayniyuq kananchikpaq. Hinaspapas hatun promesa. Imanimi kay? Yachayta kuyaptiykiqa. Kuyananchikchu yachayta. Ari kuyananchik. Kuyananchik. Papallay. Yachayta munani. Imamantapas yachayta munani. Paypas hatun chawasunsi. Yachayniyuqkunaqa hatunpi. Ninmi huk pasajipi reykunapi ladunpim yachayniyuqkunaqa purin. Pero mana yachayniyuqkunaqa kachkan ukupi. Pero yachayniyuqkunaqa reypa, ladunpi. Paysi hatun chawasun, paysi, amén, ancha riqsisqata ruwawasun. Ancha riqsisqata. Hamkachkanki kaypi, Tayta Diosta mañarukunki tayta yachayta huway, sutiriqsilla yachayniyuq kanki. Vecinuyki hamunqa, vecino, imatataq ruwayman. Kaymi pasawachkan, iman pasachkasunki. Kay pasawachkan, kay wawaykunaman harquwachkan, wasiymanta. Imatataq ruwayman. Manachu yachanki, imaynataq waykikuna harqusunki. Qanmi dueño kanki chay wasimantaqa. Ama abogadota hapispayki willakamuy, qhijakamuy autoridadman. Ni chayllatapas yachanchu. Pero imayna yachayniyki kan, chayta consejaykunki. Utaq nisunki, amén, damakuna, hamunqa, hamkunaman, vecina, husaymi ya ñakarichiwan, husaymi mahawan, husaymi insultawan, imanaymanta, imaninkita Tayta Diospa yachayninwan. Mañakuy paypaq. Si llumpaytachu abusasunki, policiaman riy. Hinaspa respetachikuy. Mana ñuqanchikqa kawsanchikchu runakuna ñakarichiwananchikpaqchu. Chaypaqmi kan leykuna. Manpipas derechun kanchu ñakarichiwananchikpaq. Manan pipa derechun kanchu wajachiwananchikpaq. Manan kanchu insultawananchikpaq. Chaymi kan huk libro, Constitución Política del Perú. Chaypi kachkan respetanakunapaq. Sichu mana respetanqachu, amén, husan warminta, utaqa wawata juntarunqa hinaspa pasakunqa, imatam ruwanqa, yachayniyuqkuna nin, qhijakamuy, wawaykikunapaq llamkachun chay runa, paypa wawankunamiki.
mana yachayniyuqkunaqa imanasaqma ima huk haritaya maskasaq wawaykuna uywananpaq chaynatam ruwan mana yachayniyuqkuna yachayniyuqkunaqa llamkan wawankunapaq hinaspa mañakun tayta Diosta husanpaq hinaspa aleluya qhijakamun autoridad aleluya pensionninta hunanpaq sasachakuykunaqa kachkan achka kay mundupi imanasqam chaykunaman yaykun runakuna mana yachayniyuq kaspa allinchu qarikuna iskay warmiwan kimsa warmiwan kaqni pikunataq chayta ruwan mana yachayniyuqkuna sabio runakunaqa mana huk warmillata kuyan wawankunata kuyan wawankunata educan wawankunata mikuchin chaymi hatun yachayniyuq jovenchakunapas yachayniyuqkuna nin mana ñuqaqa tayta Diospa munaynipim kasarakusa tayta Diosmi Juanqa esposoyta nin sipaskuna qarikunapas nin taytaywan ñuqa mas kasaqchu huway huk alli warmita tayta Diosninchikqa kawsanmi tayta Diosninchikqa kawsanmi ñañaykuna tayta Diosninchikqa hawawachkanchik kaypim kachkan Diosninchik haykam yachankichik kaypi Diosninchik kasqanta yupaychay tayta Diosta gloria a Dios aleluya amén entonces ima allinmi yachayniyuq kay ñañaykuna allin yachayniyuq kaspa tayta maman amén asuykunqa wawanman amén Pauli uyarichkanki aw asuykunqa wawanman yakis hatarikuspa aburris hatarikuspa iman pasasunki wawallay iman pasasunki kaymi pasawan huk runam kaynataniwan waknataniwan uta jefeymi kaynan imatapas willasunki iman hampi kachkan tayta Dios hanwan kachkan chuy espíritu hanwan kachkan yachay tayta Dios huykusurqanki chay yachayta hamninki wawallay kaynata ruway rimapayanki allinta payñataq kay palabrapi nisqampinapas uyarinqa hinaspa sunqunman churanqa chay consejuykita chaymi nin tayta Dios ama junhaychu tayta mamaykipa consejunta necesario ñañaykuna allin consejo ninayki yachaywan ninayki gloria a Dios ima allinmi kay yachaykuna ujariwanchik yachayniyuqmi tapukusunchik yachayniyuqkunataqa tapukun imaninqataq taytay karqa llaqtanpi huk autoridad hina hinaspam matrimoniokuna takanakuqku paypas karqa amén tumakuq pero karqa autoridad pero yachaq consejayta chaypi conseja qhariman conseja warmiman consejota huykuptin paykuna pasaqku allin kusisqa ripukuqku ñuqa nini payqa mana karqachu pastor nitaq pero tayta Dios huykurqa yachayta payman autoridadkunaman tayta Dios hon yachayta pero wakinkuna munanchu tayta Dios yachayninta imapa yachayninta munan brujupa yachayninta layhapa yachayninta mundupa yachayninta yacharunku imata paykuna yacharunku corrupción llulla suwa millayta runakuna engañayta pero cristianokunaqa engañanchikchu pitapas mana porque ñuqanchikwan pim kachkan tayta Diosninchik kachkan haykam alabankichik ñañaykuna amén gloria kachun Diosninchikman ñañallaykuna gloria kachun amén kaypim amén Moisésman tayta Diosninchik rimapayarqa Moisés siervo Moisés llaqtaman yachachinanpaq tayta Diospa voluntadninmi ñañaykuna llaqta runakuna suyukuna Diosninchikpa qillqan yachananta munan tayta Dios hinaspam kay qillqa kay Biblia sutiyuq kay mundo enteropi kay kikin kaynapuni kachkan llapallan idiomapi yaqa kimsa waranja más idiomapi kachkan kay imanasqataq chay piensapakurankichu qam ñuqa piensapakurqani chihapunim tayta Dios kawsan chihapunin tayta Dios kawsan imanasqataq kay Bibliata
ateo runakuna ni laiha ni apu ni pipa chinkachita atinchu. Huk tiempopin Satanás chinkachita munarja. Kunan Satanás hatarikamuchkan ama pipas kay Bibliata leinampa. Chaymi provechananchik ñujanchik ñawinchananchik sapa punchaw manaña kay Biblia captin sonjonchikpi amén kawsananpaq. Amén. Chaymi kay Éxodo capítulo 20 1:5 nin. Amén. Dios mi tukuy kaykunata rimarispan nirja. Moisés uyari nispa. Ñuqam Tayta Dios mi kani. Sapallay mi kani. Alel ñuqam Dios ni kija kani. Manam pipascho. Manam ñuqam. Imaninan mantam nirja. Ñuqa sapallay Dios mi kani. Hatun mi Dios ninchik sapallan. Kausan mi Dios ninchik sapallan. Aleluya. Aman junjan kichu. Ama llaqta junjachunchu. Imatataq ñuqanchik mana junjananchikchu. Esclavo karjanchik sahrapa makimpi. Haykataq esclavo karja ñuqa karjani esclava. Wawachalla, jubinchalla esclava. Sahrapa makimpi. Imaynataq chaynatanin. Porque mana allinkunata ruwarjanichu. Karjachu respeto taytay. Karjachu allin. Amén. Valores, ¿no? Y matak valor kuna, cuyaco y respeto, ama pipa, laptay ancho, cosas ajenas, mana sua cuchuancho, mana yuya cuchuancho, oh yuya coscani, sua coscani, y mata, papá y pajoyejinta, y nas pañuga, gastas cani, amiga y kunawa, kusato cuspa. Ñuqaqa kani apu, japaqmi kani ñuqaqa. Papayqa millonario mismo. Kusa tukuq kani, pero suwakuspa. Chaynan kaq runakuna. Mana qullqinchu, mana trabajankuchu. Ñuqa karqani uchukllaraqya. Pero yacharuni chaykunata Tayta Diospa makinpi. Suwakunaqa manam chayanqachu hanaq pachaman. Llullakunaqa manam chayanqachu hanaq pachaman. Llapa huchasapaqa manam chayanqachu hanaq pachaman. Maypitaq yachanchik chay allin yachaykunata Tayta Diospa wasinpi, Tayta Dios ninchikmanta. Aman junjankichu, kay llaqta ama junjachunchu maymanta urqumusqayta. Hamkunam karjankichik esclavo. Amam ñuqamanta sapaq Dioskunataqa, aleluya, kapusunkichikchu, pipas. Amén. Imamanta rimachkan idolukunamanta. Mana hamkuna kankichu kanmanchu idolukuna taytacha mamacha ni mapas amam imaman rikchakuq idolukuntapas ruwankichikchu imanasqataq niqa ruwankichikchu runam ruwan idolukunata makinwan kay umanpi yachayninwan runam manam Tayta Dios mantachu kikin runam amén ruwan kay sunqunpim kan kay naturaleza pecaminosa nisqan Tayta Dios yachanmi chayta. Runakuna mana allinllata ruway munaqkuna. Runakuna gustan, kuyan mana allinllata ruwayta. Borracho kayta munan, tusuyta, adúltero, millayllata ruwayta munanku. Tayta Dios yacharqa chayta. Hinaspam ninqa yanqataq kay llaqta ruwanman idolukunata. Kay uku kay pachapi kasqanta wanaq pachapi kasqanta. Pimi kay pachapi kachin animalkuna. Runakuna ruwakunku. Dios niymi kanki, vacata, culebrata. Amén. África la Dios nin vaca. Kay Perú llaqta piñataqmi San Pedro, San Juan, Virgencita, mamacha. Mana ni mamacha mariacho, mamacha Cucharcas, mamacha Nieves, mamacha Punku, mamacha de la Puerta. Ima con sutichin mamacha kuna. Pero Tayta Dios nirqa yanqataq chayta ruwanmanku. Qillqasqa kachkan llapayan runakunapa. Moisés manchayta rimapayarqa llapallan runakuna yachananpa. Pero kay runakuna mana kasukuyta munankuchu. Aswanmi Tayta Diospa contrampi purinku. Chay Tayta Diospa contrampi puriqkunam ñakasqa. Mana umayo, mana yachayniyo. Llutanta purin,
Sahrapa munasqanman hina purin. Chaymi graciasta hunayki yachayniyu kasqayki manta. Sichu mana yachayniyki kan mañakunayki ñañaykuna turaykuna. Ama ruwankichikchu idolukunata nirqa. Hanaq pachapi kanman, kay pacha ukupi kanman, allpa ukupi kanmanpas mana rikchakuqta ruwankichikchu. Chaykunapa ñawpaqninpiqa aman qunqurakunkichikchu. Runakunan qunqurakunku. Ñuqapas qunqurakurqani. Ñuqa qunqurakurqani misapi. Takirqani misapi. Católica kakurqani. Cruzchakuspa. Amin kurakunawan kuska. Pero mana yacharqanichu kay palabrata. Chayaykuqkani qunquraykus kaynakuqkani. Pero yachaykuniña kayta ñuqa imaynata mamacha socorro pikunacha karqa chaykuna ñawpaqninpi churaqkaniqa mamacha socorro mama estudianichu pero hanmi allin notata Juan 0.5 churaykuq mana estudiapti mamacha virgencita imat yutankunta mañakuqkani pero chaykunata manaña tayta Dios tagarin taytay hampa presenciaykita munani papallay Dios llay waqay chaway huchamanta taytay salvay almakunata chaykunata kunan mañakuni gloria a Dios pero mana yachayniyuq kaspaqa mañakunchik llutankunata mana tayta Dios agradanchu pero Salomonpa rey Salomonpa mañakusqanwan tayta Dios agradakurqa ham mañakunki tayta Dios agradakurqa yachayniyuq kaspaykita kanki hatun bendición obrapaq hatun bendición kanki mayrisqaykipi Josaykipaq warmiykipaq wawaykikunapaq manachu chayta munanki mañakuy yachayniyuq kanaykipaq aman qunqurankichu chay ñuqa wanakuniña wanakurqani kubinchalla kachkaspay kay palabrata uyariruspay imaynataq ñuqaqa amin idulukunapa ñawpaqninpi ñuqaqa qunqurasaq tayta Dios nin verso 4 Éxodo 24 churay chaypi lapiseruwan yachachinaykipaq aman imaman rikchaku idolukunata ruwankichu esto es admirable ruwankichu manam nirqachu uyari ñañaykuna imamanmi hamunkichik tayta Dios wasinman alaba ya tayta Diosta paymi kaypi kachkan amam ruwankichu tayta Dios yacharqa runa kay mitumanta imamantapas idolukunata ruwananta amam ruwankichu pero runakuna fabrican chaykunata negocian chaykunawan Ayacuchupi kan fabricantekuna kay Lima llaqtapi tukuylawpi nin kaynata uyarichik manachu apakuyta munanki pitataq apakusaq apakuymi kay mamacha milagroso kay niñucha Víctor milagroso kay niñucha Puquio niñucha Manuel niñucha Ricardo niñucha José achkallaña niñuchakuna Navidad paq ninku milagron kanga saqram chay primachki sabes ima milagron chay hucha amén tayta Dios pasakun saqra hamun wasinchikman amén kay mamachata mamacha Rosario hatun mamata apakuy hatun milagron kanga uchukchallam haykataq balin kay hatun pam waranja uchukchari pichqapacha chay waranjata apasaq milagrupa pero rinki amaraq wasiykiman churaychu apay bendicinanpaq pitaq bendicinqa cura bendiciykachik mamacha bendiciyki llutanmi chay yachaychu chay kanman imatataq ñuqanchik chaykunata ruwachuan tayta Dios hatun Dios pay sapallan kasqanta qillqanpi nisqanman hina chaykunatam ñañaykuna entiendinayki yachanayki hinaspayki yachachinayki aylluykiman llaqtaykiman wawaykiman chay ñakay vidaykimanta ripunanpaq ama ñakasqa kawsanaykipaq mana kasukuqkunaqa ñakasqan purin wawanchikunapas yachanam tayta maman honrananta maypitaq chay kachkan kay Efesios capítulo 6 2 3 amén kay hatun promesata yachay
Kayqa punta kaqqa machikuymi. Tayta mamaykita respetay. Chaynapi allin kanaykipaq hinaspa kay pachapi unay wata kawsakunaykipaq. Uyari, respetay tayta mamaykita. Wakinkunam tayta mamanta, amén, imaynam, amén, cómo le trata, ¿no? Como fuera su sirvienta. A su padre como que fuera su sirviente. Que chuapi imaynata chaytarimayman. Sirvientinta hina. Ima balinki, mamay, papay, balinkichu hamja. Manaña yuyanchu. Imayna tayta maman ñakarisjanta uywanampa. Manaña paykuna yuyan kuñachu. Imayna tayta maman yakisjanta wagasjanta paykuna raiku. Wiñarunku, manaña honrankuchu. Pero tayta Dios imaninta. Respetay, honray. Chaymi ancianukunata ya wawankunaña uywanan. Wawankunaña kuntalikunan. Imaynam taksachalla paykuna karga ñuqanchik educarjanchik wawanchikunata paykunañataqmi kunan, amén, mantiniwananchik. Amén. Wayki kachkan pichqa suqta chunka. Paykuna ya, amén, kunañan puni consejería. Huk hermanita nin manam kanchu papay unhuchkan. Ñuqayku kaniku pichqa. Pero kay hermanuykunam pay cristiana, wakinkuna mana. Kay hermanuykuna mana huykuyta munanchu medicinanpaq, mana munankuchu. Negociantekuna, qullqi sapakuna, ñuqallam mamayta, pero su mamanga wañurkuña. Taytayta ñuqallam uywani, medicinankunawan, mikuyninkunawan, pañalninkunawan. Wakinkunam aburrikunku. Ninku unquchkankichu. Ya pesanoy, unquchkanki. Aswan nanachinku sunjunta mamanta. Mamayki unjuptinqa chaypin kuyapayanayki, chaypin wajanayki, chaypin mañakunayki, chaymi alli sunju kay. Mana allin sunjukunaqa aburrikun mamanwan, taytanwan. Ninku pasay kaymanta, ripuyña, wasiymanta. Imaynam, aleluya, kan huk gloria al Señor escrito, amén. Kasjas huk matrimonio, amén. Inti chay matrimonio pe karja taytan wasimpi. Hinaptinsi chay abuelito ujo, hinaspa wishuj nata, flema, amén. Hinaptinsi chay wawan, hari wawan, nuiranwan churas haku huk cuartuta apartita. Hinaspa separasja cucharanta, separasja platunta. Milla y platuta, milla y cucharata. Mikuy kachinama, allhuman hina. Ka mikuy. Hinaptinsi, amén. Wawan nietuchan nin wañurukusja. Chay taytan chay runapa. Nietu chañataq lavarusqa platuta allinta. Hinaspa lavarusqa kucharantapas. Wishchuy chayta nisqa, taytan nisqa. Wishchuy chayta, imapaqmi ruranki? Mana, guardasaqmi. Ham machucha kaptiyki, kaypin husqayki hanman. Fue una enseñanza del hijo. Todo da vuelta. Hay que sembrar para cosechar. Mana yachay niyuqkuna manam chaytapas uman manchuranchu. Wakinkuna, jovenkuna piensan toda la vida joven fuerzayuq kananta piensan, pero mana nunca piensan kuchu machuyananta, payayananta. Kay vida pega payayasun, machuyasun, wañukusun, hanaq pachaman chayasun, utaq infiernoman wakinkuna, huchapi wañuqkuna. Pero mana uman manchuran kuchu chayta. Amén. Pero tayta yuyachachiwanchi. Imayna man entiendisunchu, imayna mañakusunchu. Ham yachanki husayki yachayniyuq kasqanta, o mana yachayniyuq kasqanta. Warmiyki mana yachayniyuq kasqanta yachanki. Wawaykikuna mana yachayniyuq kasqanta. Amén. Chaypun ham yachachinayki. Pero imata yachachinki mana yachaspayki. Maymanta ham tarinki. Amén. Yachayta tayta Dios manta. Kachkan solución tayta Dios pa. Imaynaña vidanchik kaptinpas tayta Dios pa makinpiqa kanmi solución. Allin manmi apawasun tayta Dios.
Yachayam necesitanchik. Achkan runakuna, apurunakuna, kan Juljisapa, faltanchik mampas iskay carruyo, kimsa carruyo, tawawasiyo, pero sunjongri, yaki. Bidangri, vacío. Yaki, manakanchu kusikuy. Manakanchu, amén, ayllumpi, sumaj allin kausay. Amén, piliachkanku warminwan, wawankunawan piliachkanku. Chaynam purinku mana Cristo sonjompi ni wasipi kajku, wasimpi mana kajkuna. Chaymi ñuqam ninaykichik, ñawikichikta kichanaykichik. Imanasqa wawanchikuna, wakin wawakuna, rumi sunjo llumpaypuni rumi sunjo. Mana kanchu kuyakuynin taytanpaq, mana kanchu llakipayakuynin taytanpaq ni mamanpaq. Importanchu imapaq. Wakinkuna aswan karu llaqtapi, wakinkuna hasta carcelpi, wakinkuna millay kawsaypi. Mamaykiri maycha chay, mana kanchu kuyakuynin. Chaymi hamañakunayki wawaykikunapaq. Ama paykuna wawankuna chiqnipananpaq, sino wawankuna paykunata kuyapayananpaq. Kunan tiempokunapi ñañaykuna turaykuna, sabes imatam ruwachkanku wawa amen churinkuna wawankuna, mamanta taytanta payayaykuptin asiluman apan. Lukayananpaq, lukuyananpaq. Lukuyankum. Churanco, se quitan la carga. Vayan acá, vayan para allá. Qué horrible, ¿no? Ason wasim uyakuy mamayay taja. Mamayay unjuptimpas imaynapas wasim causa kuchkan mamay. Imallin mi mamayuh kay, taytayuh kay. Pero wakin wawakuna mana kanchu sunjun ñañaykuna. Aparun asilo nishaman runakuna makin manchuran. Churayku kaytan pagas hayki. Chaykunam amen kachkan amen junjasqa runakunamanta. Tayta wawankunamanta. Ispaykukunku, chaypi kachkan escaldasqa, tullu y tullu, junjasqa wawankunamanta. Ñuqarikuni, rirjani asilukunaman. Wagni kasllanupi pitaq wawayki, wawayqa Estados Unidos, wawayqa Europa lawpi. Ñuqam educarjani, wasita ñuqa bendikurjani, wawaykuna allin educasqa kananpaq. Pero mana mayjinpas yuyawanchu. Ingratos, hay de los ingratos. Manjamo ingrato kawachu. Waiki kunata huñuy. Hinas paikeri mapaya y son human. Causan mi Dios ninchi. Manam taita yo voluntad nincho kaina. Nyuhanchik chichi uywanan. Chichi causananchik. Chichnina kuspa, takana kuspa. Mana ñañayay chayna purichuancho. Manam chaychu taita Dios pa voluntani. Chay taita Dios voluntaninga. Allin cumplichun rol nin. Warmi hari. Cada uno tiene su rol. Amén. Imaninamante quechuapi. Hanmi yachanki warmi imaina kausanaykita, imaina ruanaykita, haripa yachanmi imaina ruananta. Manham kita wakchu haripa responsabilinanta. Ñuqarwasqa yachankichik matapas fuera ñuqarwasqa mani wakchu. Nitaqmi haripas ninmanchu, sirvinkichik mapaqpas, ñuqarwasaq. Mana, cada uno valorana. Warmiki ruwasqanta, husayki ruwasqanta, valoray. Wawakuna, churikuna, valoray mamaykipa ruwasqanta. Ama kaychu rumi sunqu. Ninmi tayta Dios paqellhan, respetay, kuyapayay. Uyway, si chukanqa machuchaña taytayki payachaña, hampa privilegioykin chay. Si chuham chihninki, ni wañuytapas atinkichu. Si chuham tayta mamaykita millakunki, infierno man chayanki. Porque imarayku mana cumplinkichu tayta Dios panisjanta. Tayta Dios panisjantaqa cumplinanchik ñañaykuna turaykuna. Amén. Aleluya. Chaymi yachachi. Proverbios 23:13. Warma corrijitaqa ama manchakuychu. Asutiruptiykiqa mana wañunqachu. Wakinkuna mana corrijinchu, manchakunku wawanta. Mamni iman ñachu. Taytan mi kanki, maman mi kanki, pitaq corrijinqa, pitaq yachachinqa, hanmiki yachachinayki. Mana, ña mayor de edad kaptimpas, obligación niki. Ima sumaqmi
huk matrimonio kuna wilka sapa nuerayo yunchuiniyo ninao yunchuiniyo hinaspa wawan amin hari wawan divorcio piña kachke pero taitan ni ama chaynaichu waykikuna kachkan allinta yachachin casado vidapi wawan kachkaptin wawan warmi wawanpas casado vidapi kachkaptin hinalla taita mama yachachin hinalla yachachin chay wawakuna taita Dios kasuko heligan kasuko respetan mamanta casada kaspapas casado kaspapas taita mamataga respetana ninmi uywanaykim taita mamaykita machu chaña kaptin amen paya chaña kaptin manaña fuerzan kaptin imainan ham llullu waya karhanki mana fuerzayo karhanki pay marja surhanki pay umbro ikipi brazo ikipi apasurhanki chayna hampas ruwanayki sichu mana chaynachu ruwanki mana hampa concienciayki kanchu sahra uku ikipi kachki mana cuentata hukunkichu aleluya así que corrijinayki wawaykita aleluya churikita aleluya 19, 17 imallinmi taita mamakuna corrijikuna churikita corrijispeykiqa hawka kasukuytam hawka kawsakuytam kusikuytam tarinki corrige yachachi ama manchakuychu wawaykita ama manchakuychu wawayki mama runapa wanchu wawayki rimapaye manachu kasusunki ñaham cumplinkiña amén gloria a Dios sayariykusunchik aleluya mañakuytachu munanki ham gloria a Dios aleluya taita Dios makinpichu waykikuna kawsananta munanki esposayki gloria al Señor amén gloria a Dios imayna wawaykikuna hampa imayna warmiki imayna husayki imayna mamayki imaynam kanki ham mamaykiwan churarunkiñachu al asiluman chaypi kachun chay pagasa jullejita mana jullejillachu necesitan kuyakuyta taita mamayki necesitan allin kawsakuyta chaypaqmi taita Dios husurjanki taita mamaykita papallay Diosllay hanman kachun gloria y releve ya kima arriba vaya saya taitay kay palabrayki taitallay chayachun yapallan quechua rimaqman yachachunku taitay voluntaniykita chaypaqmi qillqayki chaypaqmi kay sumaq qillqayki kay runakuna kay pachapi kaqkuna taitallay yachananpaq aleluya yachayta huy tayta mamaman yachayta kay qillqaykipim allin yachaykan manam kanchu maypipas kay qillqallaykipim hal ñawinchachunku qillqaykita aleluya 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 kuyaykim papay taytay qanmi riqsiwanki imayna kasqayta qanmi riqsiwanki aleluya taita qanmi riqsiwanki yachanki imaruas adoray taita Dios adoray chaypi chaskikuy Cristuta imaynam hampa vidayki kachka mamaykita wishchunki mamaykita mana kuyankichu allintachu miku sirvichikunki taita mamaykiwan manam chaypaqchu taita mamayki ham kuyapayanaykipaqmi ham yanapanaykipaqmi o releve kima arriba vaya saya yanapay taita hatun Dios causa Dios yakipayaykuayku taytay yakipayaykuayku papayay aleluya aleluya yachanki
yachanki imaru astaita may manta risa papayay hayay kimanta haleluya kamya mami kamya bikang aning kausay jana paway ko yachay tahuay ko manya ko yachay tamanam kanchu yachay tutayay bihinam kausani ni hamoy papayay bidayma kausari chiway haleluya yanapaway taytay, yanapaway Diyos liyay, hatun Dios kausasyon, yachachiway, necesitan yachayta papayay, huway yachayta,
Mamuna nicho malalikuna ruaita. Manamuna nicho contra equipe ruaita. Manamuna nicho sagrapamunas janta ruaita. Hampamunas haikita ruaita munani. Yachaita huay ni. Yachaita huay papayay. Churique Jesucristo paso tiempo mañacuique. Gracias ni, gracias. Huay mastara. Zapapuncha mañacui. Taita Dios yachay husunaikipa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sitio chaikiman. Gloria a Jesús. Kusikunchik miñañaykuna turaykuna. Diuninchikpa hayllampi kayqa sumaqmi. Gloria a Jesús. Amén. Kusikunchik. Amén. Kachkan sumaq. Gloria a Jesús. Kaypin kachkan turillay. Amén. Raulito sutinpay. Raúl Castillo. Haykan riksinkichik. Haykan salud apachinkichik. Amén. Chaskiko y saluduta kay quechuamanta. Turillay, amén. Aleluya. Juan Cabrera de Pausa. Pausa Kilkata taita Dios amincha sunkichi yapay kichikta. Uyarichichkankichu yakta masinchikman. Amén. Yapayan familia Castillo Rivera taita Dios amincha sunkichi. Uyariku y taita Dios pajelijanta. Taita Dios pajelijanga suma sumajme. Mana may pipa yachay kay kunata tariwachu. Kay Dios niyenchikmantam chayam. Amén. Aleluya. Gloria Quispe Castillo, Taita Dios Aminchazunki, Gloria. Janet Cuba, Sonia Zenaida. Ananías Ichpas, Quilcata, Taita Dios Aminchazunki. Celia Yachi, Ñañayay Celia, Gloria a Dios. Inés Eugenia, Reina Vargas, Taita Dios Aminchazunki. Olimpio Ladislao, Huancayumanta. Katy Hidalgo, Irma Cáceres, Alfredo Isidro López. Soledad Carrión, Trujillo Manta, Trujillo Picachcan Quechua Arimajcuna, Jessica Soto, Nérida, Huancayumanta, Aurora Yucra, Eliazar Rojas, Apurima Claumanta, Hilaria Alba Chacón, Haigan Kusi con Kichi, amén, Taita Dios Aminchachun, Quechua Arimajcunata, Yachta Masinchicunata, amén, aleluya, Makichanchik Tujaricusum. Kachkan achka petición kuna Yani Moreno nin Mañapuaychik, Ana Cabrera, Taita Dios son junta cambiachum. Amén, Ginas Papas, Gloria Quispe, amén, Mañacuchun, Lidia, Wawanchu, Primanchu, Picha, Yoganchik pas kachkan petición, Papayay, Dios yay. Hamyachanki kay wawaykikuna redes sociales ukumanta mañakamunku taytay ham uyarinaykipaq Yani Moreno, Gloria Quispe, mañakuyki ñañaypaqpas Rebeca Rivera taytay sanuyachi allinta, aleluya. Turiykunapaqpas mañakuyki ñañaykunapaqpas salva y almanta wischuy llapa manallinkunata vidanmanta yachayta huy taytay kay wawaykikunapa San Pablo ayllukunatapas maychayasqaykuman llapallanta saminchay kay redes sociales ukumanta saludukunata apachimuanku taytay saminchay llapallanta yachachiy llapallanta churiyki Jesucristo pasutimpi. Amén y amén. Tayta Dios pallaqtanmi nin. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta
Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros.